Kan mentoi ayu kata ke development dan ke sepak kau lari di kon sama jungi kira apa ni yang lain kok please macam Henry kungkap parti dan pek perman umno ka sarkar dan ya sakmat perkini di kamu maka dia ka sarkar ka grand dak kuai tak kale kuai ngin apa dia pek ni apa ngin apa dia pek perman magu peza benriu ban sia hono atak kecing terpena juga sarkar untuk kampalong tinggi kum ka parti ngia pek perman tak kuai kesini si kuai pa di pai ba kita sembah ini di pai ba kita ai ni ki message di pai ba kita ai ni ki inputs di lembah kita kecing ai ki jompi lagi bagi syumi ki kum ki isu juga jangan atau kali kau yang mak, kebangian keren kalian sodong jokari kasih berjanji, waktu kata belum konten isu kalau kurkum tu, Andre, agak beda itu kedua siapa, beda itu kebayi mariang gimpat sange, nama kebangian keren dia kebayi mariang, samsat mentai kebayi mariang itu ibi, ketika benta jongka jain jahil, ki kiwa kila along bi, ngadon kebayi ka program kebaga aten mentai sitio, hantai yang berselong. Begini ki resource person ki resource fund di bawah apa yang keren ya ki benta juga mariam ke jalan itu ni ki keren ya ke giant hills ki keren ya ki wa ki balalong bi a giant hills ki keren ya ke lukha riba ya ke wa lukha kapaki doka ki doum ki do perang untuk kim don shoot ki keren sapang ka rakhur mining ada jinti guyong lembaga ni ki tiup nai ki bedana buat giant hills. Ia keren sepang kamarian, ia keren sepang ki cement plant, ki cement factories, ki coal factories, ki betul nanti yang buat jangan. Nah kalau apa yang kita tuh kita di bertanya betul itu ki cement factories, ki wala katong kamsi sini yang kita kerjakan, hari kan untuk yang ki empat jongka. Tidak baik ki tulungie, tidak baik ki seladien, tidak tak ki seladien, tidak tahu kerteng lola ah. Nama lah ki pumpung. Jadi tangan ini ki environmental issues ki meron. Agak bakado ini itu jadi layu kaspa kapau. Lara kal air bandring mensin kamlong syu. Minyaring mensin na kapisa. Kan mentoy yu kata kaspa kapau dan kata development ke pengikran lara ki kiwa ki along bi. Kan mentoy ayu kata development dan kaspa kapau lara ki kon sama jungi kira apa ni yang lain kok please macam banyak terwatak kalau kita kalian bakal kalian, kumna kaya jauh ni mo. Tinggi di om bangde bagi persia ke development, rengi om hawa ke keren ke development. Ini ban keren ru ya kalau beriu ya kaman beriu. Rengi duno ya kalau beriu kaman beriu. Rengi duno ya ke GM kapadam ya ke dignity ya tu ipi. Om dan cumucu